Kameuri ko te kaibangaki. Singko ya rakantani nga. Leo non tiata o ni buwan. Karikina kia takarasa iroi ya kana roiroi. O kameuna ipurei ya tahani pure. Awe ya Yesu. Nko ya kwatangira ini kani mera kimene mete ipuku. Ai puaka karangai. Kaya kimea kulipure. Bonti roiroi. Nakat tu puaka ka. Ipukin tangiram. Ai kani kakora ini puaka. Arendam karasa. Dini atin mera gini kapene. Nakonte kauna nanon. Kakora iro ute nanoai. Ko nei meria sinante karasa. Kai nangiango apaso ni Yesu Kristo. Are ko pesi ni mera kiai. Ore ko pesi nuring ai nanom iminu ara ke nasin nako karo. Termeuri ko te Kristo as karoi. The Monte. The música que mete ni Yesu. Dia ngapong. Hapenin kawara asuya yutaya panabukina Yesu. Hiyangwa Yesu pirato. Hayataku pake anapure. Memang iri nanoya. Yesu apa yang nakateriak. Ayangania pa na tauraki yon te kaibangaki. Ay buaka kara ayam maguri yutaya. Ay buaka kara nam maguri pirato. Hoy kami mira na tangira Yesu kaya katawa temos arebe hape kani Kawain pa nakapo ara pura yai ay nakarokoa na kontam neira timeu ay kitok amen namarari karawa na tabuak yaram menarokuya na tawag am te kayon te pen na yaron tawa na ikarawa anganiran bunge kanraris tatawya yung kabaray era kas kabaray aku Una meur meria ko rin takarasa mena tuwe rom koroi ruak ko yaini ay koroi ruak kwan pinatom may Yesu Inani puak tita no tinas sa titami roiri Nanuangay na tuwe Ano mo sirawan tiro ina natatayo meta tiyaswo tami meta ikatano ni mek Amen. Termeuri ko te Kristo as karoi. Te kawain te.
Tikatoka kita kaibangaki. Yon Yesu. Nora takai, are nangi mete Yesu yon. Itewe kina ko yon nangan narasa kameu. Aki aparo ya itirara pamini ko akina. Ai rawa tara pure na ontiete, awa upure. Bapone ngai are ato kara takai pengaki. Are pai kameu akina. Yesu ko ya monte ne menni. Poisa kiampure. Na po narapa ngaira ai katani pure, matani puaka. Anganira kura-kuran tinanon nana arakai pengaki nak. Nagingure yai. Pati ni kapaka po narapure. Ni karakia temeu aya gitu. Amen. Kamarari karawa na tapuak yaram menarukuwem. Inatawag yam teka yon tiata na yaron tawa na ikarawa. Kuna meuri meria koning takarase amena tuwe iro kukoroi ruak poko yain ay koroi ruak pan pinatum me Yesu Santa Maria Santa Kayon tenetera amen. inane puak tita no tena so tami eroi Kayon na dito meron na ng paan. nanuangai ra tuwe ana musirawan teroi nanata ata yome tetiaswa tami yemete ikatalo ni mek amen. Darbeuri ko te Kristo askaroi roi. Te katenuan te. Te paka Yesu yan rawawatan te kaibangaki. Yang wa Yesu Kristo dia mana ngana konte kawario imemera imini kateria kina nakatokati mtepeu katik ay perin na kurarana na kurakuran rapatan ipakayan mo tana wa mga poy ataw siya ikatira kia nikato nga rimi mangkwe wan tekay ni kameu tekapaya ay gitu amen. Damarari karawa na tapuak yaram menarukuwem natawag kamtea kayon tiap na yaron tawa na ikarawa. Ate kay naman takaririya kuna kami mente puaka amen. Kuna meuri meri ako rin takarasa menatuwe iro koroi ruak poko yain. Ay koroi ruak kwan pinutum me Yesu. Santa Maria Santa Sonantari Ginaratan. Tinani puak tita no tinasa titami roiri. Kayon na dito meron na ng pua amen. Nanuangay na tuwe. Mayra. Ano masirawan teroy na natatayo matatiaswa. Tami yameti katando ni mek. Amen. Taro meuri ko te Kristo askaroi roi. Kayo ko kami. Te kawan te.
Sakais po, Yesu mesinana. Ni Maria, inora nasina, ariyo ni terara, ori tona kian rawatan te kaibangat. Inori ang gisiringa ki, tiar waya monti yuawa. O ay met ni mera kinanona. O yes pa awara kin te kapeng, ari te akin nang ko Simeon. Imera kinape, nanon ni Yesu, ayangan tamen na merakin nanon sinana. Ni posya, memerakina ni kamehawira. Asinipan Yesu, etap. Asinipan ni Maria, monte isyak. Kami ko gibugu. Ang anay tinano maqa, at yun ni Meki. Pan na ko na ana betin meraki, ibukin tangiran na swaw, at tangiraya, amet. Amen. Tamarari karawa na tapuag karam, minarukuwem. Tinatawag yung teka yon, tiyapan na yaron tawon ay karawa. Ang aniran te pong ngay panaralis sa tao yayo kaparaya. Meron lang kayo sa kaparaya, puya kanap. O tayo kayo rin ako sa kariliya, kung nga meron nandyan po ako nga. Kuna meron Maria, ako rin takarasa, minatuwa irong. Kuroy ruwag po ako yain. Ay kuroy ruwag po ang pinutom, may Yesu. Santa Maria, sinandes kong nagsasarit silang halat. Kayo ang tayo ni Mesirang amen. Nanipok kita, may tinasot tami, heroy rin. Kayo ang nakita ginero na ng kuwa, amen. Nanuang ay ratuwa. Nanangaira. Ano mo sila ang tiroy, nanatatay yamet at yaswa. Tami emet, ay katano ni Mek. Amen. Tara mauri ko de Kristo, os kuroy rin. Teka ni Mewan, te. Tepuaka, anak ipengag Yesu, Simon tay kurene. Umet, ano tuwari ka bro? Nabuka ka na.
Ay kakan na to raron Simon, imatan tiyaswa. Kaya po ka na kay pangag Yesu, Kristo. Ireniray kay Yesu, paya kan po ka kita pangag ya na kay pangag. Saki bukina, paya kikona ang tabi kya. Pati sa tabi ka, na pangay. Nakay suwangira, pasi na po si merakira, na merakina. Ay tangrira, pasi nakatunga naman ko, hindi mekanuana, sinino. Yesu arasareire koni na apagini kanuan temango ako kasuka warere ke na ipukira makora-korai paina dobe pendra wayai awanganai pan nakatonga rimi mangkwe tanin takapaya ayakito ki ndanga ya pente meu amen tamarari karawa na tabwa karam minaruko uyam ina tawag yam te kayon te pen na yaron tawo na ikaraw Kawain kaparaya rapre ayarang kais kaparaya pure akana apre na koira atay kayo na kanta kariliya kuna kami awran ng debwa ka amen kuna may urmeriya ko rin takarasa amin na tuwero ukoroiro ak po ko yain ukoroiro ak pan pirutum may Yesu Santa Maria Nanteso natusarip silang aratan pure ayan tayo na tira amen tinanibuwa kita tayo na sa tatami roiro kaya nakita dinero na nangkwa amen nanawangay na tuwe ano mo sirawan tiroin na natatayo amin at tiyaswa tami mete ikatano ni Meki amen Stara naurigo te Kristo as koroireko Tokono wanti Ikaw amatan ni Yesu ni Veronica. Lakan na dito sa ulo. Yakime kuna yere. Yakime me ipukin Yesu. Pa inakon narawia nikawa matana. Ari iyon te peware me te mono o tirara. O Yesu ikapoa anamaguri na yere. Nikatoka tamnein matana yohan tukunika yari. Yesu ikabibitia na nanom kana ito katamnim inano ang anay pa nakatutunga arum kay mew payonga ni katunga sa meron mimitongim nitubongina amen tamarari karaw ay natapuwa kera manaro ko uyam tawagam te kayo ang tiyabe na yaron tawan ay karaw kaparaya nero ra kais kaparaya pure akana apre na koira patay kayo iya kuna kami debwa ka amen kuna meuri meria kurin takarasa imena tuwe inom kokoroy inom kipo ko yain
Ay koroi ruak wani pireto may Yesu. Santa Maria, Nandes, Pangalan sa Kayon tayo natira. Amen. Inanupuha kita tama at tinas sa tamo ya roide. Kayon na itulungan ng Nanuangay na tuwe. Ano mo sirawan tiroy na natatay yometa. Jesu at tamni ya meti ay katando ni mek. Amen. Stara mauri ko te Kristo as karoidoy ko. Te kaisuan te. Yan nakapaka na ba Yesu yon talo. Ay wawa pa ka ni Yesu. Ay kuwaki bubuan wena. Awa ngauki ikuwaki ndapatana. Nkana pa kayan dawawatan ta kaibangaki. Ikatawa pa ka na Yesu. Patapay ni kota pakin tangira raidona. Deideinin kami iraw ni Yesu. Pa awoto inanun Kawain temeu. Pa ini kamaraki na pa ini kapakapaka. Atay kapakano nomi. Natay to kintira ke may Yesu. Tawya ay pesira temaraki. Tapain kirina ki ano pon naubure. Au kamwa apa kauna ko. Ang anay Yesu pa nakapo yaubure. Depenetenia ay kuwa. Amen. Tamarari karawa inatapwa keram inarukuwem tawakem teka yon tiebe nangeron tawan ay karawa. Ang anilan te pong may kanaralis sa tawiyay, kaparayera puri, ayarakas kaparaya. Ang kanapre na koira, at ay kailin na kanta kaliliya. Ang mayroon nante po ang amen. Kuna meur Maria kunin te karase minatuwe rom koroi ki po ko yain. Ay koroi ruak wan pireto may Yesu. Santa Maria, Nandes, Pangalan sa Kayon tayo natira. Amen. Inanupuha kita tama at tinas sa tamo ya roide. Kayon na itulungan ng kuwa. Amen. Nanuangay na tuwe. Ano mo sirawan tiroy na natatay yometa. Jesu at tamni ya meti ay katando ni mek. Amen. Stara mauri ko te Kristo as karoidoy ko. Kayo ko kanewan natin ng kaibangaki. Takawanuan te. Itete ang Yesu na ko'y yain eh. At yari mo ina. Anuin Yesu ay natabiman
ay ka akakoni mek. Awatan na ruangaya. O itete na kuya, itete Yesu na kuya. Me tapana ni me menni. O ito. Ayun, laro tayo. Daitang yo. Natang yo ni. Ay na si. Sekarang joko cepong. Ada nang buay ay. Nagtok. Nora nanon ni merakin asilbahan Yesu. O yang wa nanon pasona. Pai kali meraki ni kali kia meun tamne yometa. Asilbahan Yesu. Angana inte pong ngai. Pa nata yau pure. O nakaki pa yai kui. Ay yaki konan tangiraki. Kana yaki kaki te pure. O yong andaki kapua kaki. Nakitoki ibukia. Amen. Tamarari karawa ila tabwa keram. Ila roko uyam tawa kem te kayo antiapa na yaron tawa na ikarawa. Kaparaya rapulit na yaro rakais kaparaya na pranakaira atay kairira na kanta kaririya panakamewra ng debuaka ka amen. Pranawri Maria kunin takarasa mina tuwe inom kokoroiro ki po ko yaine. Ay koroiro kwan pireto may Yesu. Santa Maria ng Diyos po ako natutaroy kirang adotaan ipure kayo antay ni Mestera amen. Inano po kita tano at tinas at tamay yaroy. Kayo nakito ginayaro na nang po amen. Nanuangay na tuwe. Ano ang ira? Ano masirawan tiroy na natatay yonata. Yesu atamne yameti ay katando ni mek. Amen. Staro nauligo te Kristo as koroiro ko. Kalbo kami natin panjang agyatak. Takanway one day. Tinuwan na ba ka ni Yesu? Aki ki kura ni Yesu. Ngai yakan menna na kamatiak. Eudu ngana pe mete buakan metena. Ibuki yomata ay kabes. Ay pa kayonta no. Ay ini panano na yaro na. Tenden naroka ari yoriyete. Ay yang ate mera kiai. Papuni mewi yomata. Yesu iponna kiria iro. Terawa na kon namtangiran. Ay, ikoro te buaka ka iro. Kana ya mga okira te bure. Ay, yaki kan nukiria. Awuya. Ay, bukim. Ikaki te pa inako. Ay, nakapakay. Ite buaka. Amen. Marari karaw ay natabuak keram. Minaro ko uyam. Tawagam te ka yon tepe. Na yarong tawan ay karaw. Aniran te pong kanararis sa tawiyay kaparaya rapure. Nayaro rakais kaparaya pure akana pranakaira atay kaili na kanta kaririya anewra ng debuaka ka amen. Kuna Mauri Maria kunin takarasa minatuwe iro. Kokoroiro ki po ko yain. Ay koroiro kwan pireto may Yesu. Santa Maria sinentes po ng tarigirang renan ayon tayo Mestera amen.
Inabuwag kita no atinas sa tama yaroy Kaya nagigaganayaran na ng kuha. Amen. nanuangay na tuwe. Nanuangayra. Ano mo sirawan tiroy na natatay yonata. Yesu wa tam ni yameti ay katando ni mek. Amen. Stano mabri ko to Kristo oskaroy roy ko. Kaya ko kamewan. Takatubuin antay. Ebubaya ki Yesu. Yaway. Nora Yesu, buta ki kunakaina. Nora Yesu, ayon terara. Ngkai ya mga pene, nuki kwakina. Iroi ya tausa. Ay kakauli at kunikai na rabatana. Ade ini muyai, ibugin terara. Bugin terara ari na. Ay pesira merakina. Yesu, atera munya onde tayari. Nasu, yurga tamnaim. Etona ki intubure. Kamera. Ay yang merakyu. Ay karikia na ko yung tinano kura-kura. Nikona, nurua, pem. Tau kon tubuaga. Yesu, ay papakira ang tangira na ko. Angkay, yaki kan daure. Napain kapere. Ayong ang nagitok. Daure mengpe. Amen. Kamarari karawa, inatabuwa keram, inaroko wem. Tawag ang teka kayo ang tsepe, na yaron tawan ay karaw. Iran de pong may kanaralis na tawiyay o kabaraya rapre. Yalrakas kabaraya bure akanahapna na kuya. Patay kairila na ang takariliya. Kameora ng tabu. Kuna daw ni Maria according to karasa, ay minatuwa inom. Koroidwa kipo ko yain. Ay koroidwa kuwan, pinato may Yesu. Santa Maria, Sanandas, kung nagtarit, dirang alatan, dirang kayan, tayo na dirang amin. Kinanubuwa kita tama, tinas to at tama yaroy di. Kaya nagigaganayaran na ng kuha. Amen. Nanuangay na tuwa. Nanuangayra. Ano mo sirawan tiroy na natatay yonata. Yesu wa tam ni yameti ay katando ni mek. Amen.
Tira gangare. Ke gangare na. Pinababa kayo. Ayaw mo kita. Ay, nabaka ni Kawain. Kanakakamo ko din ako. Karmauri ko te Kristo as karoy-roy. Ewan natin ang kaibangaki ito. Takatabi matawan ante. Ikani mag Yesu natakay pangat.
Sayang kan? Sayang kan? Nagtap na sa maraan.
Yango American Yesu inanunipaina. Hai nanon wen. Hai nanon rapatana dikapen. Kongo ko ite sapure. Repot de painero. Punnampure ake kokoro in pain. Awem. Ake apopsi Yesu yod de kaibangaki. Ano mananom. Payangan nagiraw ng kwe. Ake tay karawri Tepai tuwa na yo tepe imone a temete na pe. Amen. Tamarari kalawa na tabuak yaram minarokuyam. Na tawag kam te kayo tepe na yaron tawa na ikaraw. Mainan te po ngay kanaras katawero kaparaya rabu. Nero rakas kaparaya pure akanaro. Atay kairira na kanta kaliliya kunakanyaro nende po ako Amen. Na Maria ko ni takarasa amin na tuwa irok ko roy ruak po ko yaine ay ko roy ruak ko an pirutum may Yesu. Marias Mendes o nagtarip lang iran ibram kayon tayo metera Amen. Nanabuak tita mao tinaso tatami roy roy. Kaya nakito ginero na nakuha Amen. Nanuangay ra tuwa. Ana mo sinaon tiroy na natatayo amin tatiaswa tamni meti katano ni meki. Amen. Tara mauri ko te Kristo as karoy roy. Kaya kami ewan natin ng kaibangaki at Teka tabi na wawan te. Teka tabi matenuan te. Yana na sila ni Mary ay nanon paina. Ikaruwag Yesu ay ang anak isina na rapatan. Yana nasinan ni Mary ay nanon paina. Oy wawarat ni matan ayona. Yoni matan Yesu unterara. Mete perka. Awa peria u kanwa ni matan. Oy wara girarikina. Oy u kipaina awen. Ay kanano kawa kira tetara-teran. Ni Mary sinantuwe. Angana ipanari pete puaka ka. Ari uru arapatan nasib mon de tamero. Antay ni Mateo. Anata amdeu inanon pain. Pag nakatunga mangko kapayan ni karawa. Amen.
Ini dia. Ada bisa, tangan semuanya. Ya. Saya tulis. Termauri ko te Kristo askaro iru. Te kate pi na wante. Te tauna ki Yesu inanon ruan. Iya karo-karo kita kapen. Saben ne ben dimi Yesu nakon ruan. Hangana itena no ayana ayake tayar kar rayi awa kata urawa kita yang rayi aipi anya uko apa yo yon tete au kantani na nota ini met kita meneu kata lagi ada betul kata meneu meneu gitu amin Dali Pakinggi. Sa din ako kasi dito. Dali na. Ay, lagi. Nagbuwag kita natin na siyentano yan. Karawan itu, ada besar-besar yang nakakata yung mga siya kami na siya kami na. Ito nga ano ko, pagkakalabig ko ito. Hari karo atau pokero